kang masih mureng segenteng panjenengan mak congoco Kak Mas mak perak panjenengan dateng emimpe Kak Mas apa napa panjenengan tak kerong dekten kaula Kak Mas Kak Mas Eka posang Kak Mas Eka posang lantaran ten kaula kerong Kak Mas abit sanatan kaula etina Kak Mas sah mureng segenteng panikaan raji epon junang telu Kak Mas bila marga abita along polong renggen apolong ngata ape saa sayang dumak padang apai ngalemba siang bener malam renggon lako padang salerane reng patot kampuruna along polonge Kak Mas pas tedunga edodone Dari mana datangnya lintang
kaula posang Kak Mas. Kalamun panjenengan sobung Kak Mas, abit panjenengan atinaten kaula. Esaria panjenengan esaria Kak Mas sahmu panikaan raji epon junan gelem Kak Mas. Apa tak pas lempo panjenengan laju tak ngerti kro ngireng kok Mas kenapa ya tak ngerti dan kaula kerong dok panjenengan ngireng kok Mas bila lempo ngireng Gojo nak Kak Mas. Iya gojo katibi deh Mas. Iki kurang semangat mun katibi Kak Mas. Mati manono. Kiton kaula kerong Kak Mas. Mas kayak kerja siang malam udah tandi anak dia berangkat. Ada rak-perak tuh. Rengkon abit Kak Mas tun kaula dinamik pas teti Kak Mas. Ngireng konana Kak Mas. Oh maksudnya tiga tidungan. Gelem Kak Mas. Unik. Panjenengan laju tak ngerti karo Kak Mas. Cuk reng kadok. Kan milana sobong goreng Kak Mas ngireng kona Kak Mas. Ontongnya tika nyari bula-bula tak sampai itu. Kun ontongnya tika nyari bula-bula tak sampai jauh deh Mas. Si jelas tika tak atemu bula. Karena tugas bula talibat berak. Mun pangatro bula tak kira mulai deh Mas. Jelas nyata bula tak kira atau tika boleh. Keng bula neser kapang hukum tika saya. Bula kira pikiran kapang hukum tika. Enggak cek muntika neko andi na bula. Enggak cek muntika neko bini bula reng. Kan kaula cek tina Kak Mas, kan kaula eman neser dek panjenengan Kak Mas. Enggak kajencin. Dunia akhirat bula tak bekal apesa-pesa kalau benci. Cuk apesa Kak Mas. Ongkuan. Ongkuan Kak Ongkuan. Mas. Ongkuan Dek Mas Nur Aida. Tak apesa as kaula Kak Mas. Bula tero andi aturun mendika sayang. Dan kaula juga terandi aturun Kak Mas. Tuh ngeratin dek Mas. Bini bula bila mireng suarana panjenengan Kak Mas. Kentongan ate
kentong anak ate Dalem Kak Mas. Tak ape saat bula bentika sampai mati bula alongpo Pado Kak Mas. Macal tong ate nang bule. Ida kendel bini orang dek rumah boleh dek tika dek mah. Tak kurang Kak Mas, cukup pona Kak Mas. Cak apa sabun boleh deng rapi? Tak apa saal Kak Mas. Dek emas, ida kendala bini bula. Song talek etelo Lho kok tuna Kak Mas, muntai talek jogo Kak Mas. Pas eram bengka kuburan banyak rengeta kok katin-tetin andik laki mata panyitong munyitong mata norok bulane serpon ongkuan ida kendel ongkuan Kak Mas ban bula ika bina bini bula Maki bunda sayang orang mate Kak Mas tale itu lo Kak Mas sayang eram pengamak kakuburan renggantang kare mas tak kerata kok
Ida kendelani serongkuan ka emas. Ida kendelani serongkuan lake kaula. Cetero bulat tedungan bula pon ngarete tak usah abala sayang cetero tika eram warama bini bula Apolo ngapas jak saja lake kaula bila jak saja anak emas atau
tika tedung dek emas kau tuna Kak Mas. sanan topong pengata dak ureng bini pula Ngiring Kak Mas. muni sarka bulajak patangkung ida kendel pangatarona cat ika andi bini bulan Terandi anak maksudku saya. Ben bulat tekanan ngiring pas tedunga Kak Mas. Mulai saben bulan aku kereng sayang terapai long polong bini bulan
Ngiring Kak Mas, orang seneng tak keneng pika pioki Kak Mas, takut panjenengan pusen dan kaula Kak Mas. Jika tenu nggak ada gula mandia dulu saya. Cocok kocok dan kaula Kak Mas. Ongguan Kak Mas. Pangarana gula mandi. Mas. Ina ubo ni sakone. Ngiring puna Kak Mas, tedung laju Kak Mas. Apa-apa kamu? Tanah apa tiga dusen? Mau apa panjenengan Kak Mas? Kak Mas, panjenengan mau apa Kak Mas? Enten boleh tahu. Enten boleh tak rumah sama lain ketika tidak kenal. Terus mak sakit jok tedunga Kak Mas. Boleh tak itu. Pikir-pikiran manolo deh Mas. Mi pola panjenengan andik karek tekongan Kak Mas. Mun masalah geniko tadi. Terus Cuma Kak boleh terbuka ketika saya. Bula sekantos tak titiredo. Bula sekantos tak cekak nang eron. Apa-apa Kak Mas? Karena nangki aneko bula tak andik keturunan bentik. Palantaran tak andik keturunan panjenengan tak pernah eroma Kak Mas. Apa-apa panjenengan tak niser tak eman dek ten kaula Kak Mas. Benih tak eman dek Mas. Kan pun abid si alo bela sareng ten kaula Kak Mas. Ngucak tak eman bula eman karena dikawin. Bula jujur ketika dek Mas ki. Dalem Kak Mas. Tidak gendel. Dalem Kak Mas. Ada. Panjenengan ke aku ojo nak Kak Mas kan kaula sial Kak Mas. Tidak. Dalem Kak Mas. Ikan tak sabar dari mana tika dek Mas. Dalem Kak Mas. Bula bini apa boleh sayang. Maka sabi niya boleh Kak Mas. Bula teruan dia anak dek Mas. Kan soran naten kaula pemimpian tak nyaman pun
Betina panjenengan pun abinia boleh Kak Mas. Tidak kendel. Dalem Kak Mas. Ebeki tak ebeki boleh tetap abini deh Mas. Esa pora aja abini boleh Kak Mas. Dan kaula emanis terhadap panjenengan Kak Mas. Dan kaula jodina Kak Mas. Ngerti muntika tak bisa di anak. Masa pakun ibu awan. Esa pora agak emas. Esong kemas. Dan kaula dengan jok tina. Ringgan dan kaula jok tina Kak Mas. Kan melana bule nyon kadika. Rasa eman tanah kaula rasa esto dan kaula jadina Kak Mas. Pokok bule etine bule tak bakal adina dika deh Mas. Pergi oleh Kendala jak tina gak orek bini lain renggan odi apolo ngamun paseran dan kaula Kak Mas tak cemburungan dan kaula odi melas lagi Kak Mas. tidak kendel. Tolong Kak Mas. Minta sekalian lagi. Bula abini apa boleh dek Mas? Tak eboki. Ebeki tak ebeki bula pakuna abini. Tak bangok Kak Mas. Tak bangok. Dan kaula racun pahit. Renggan Ken. Mak pasti kakumpang minta racun kamu. Nape nasalah? Nape kaleron? Mak pas budak gelu cok kun ber abini apa? rasa tak kuat. Menentang kaula etina Kak Mas. Odi apolo ngamen paseran dan kaula Kak Mas. Kan mangkana deh Mas. Jaga. Tiga pohon dek madu, tiga tak tina amun bula. Sela tak andi reng tua Kak Mas. Dan kaula pun tak bisa andi sorong. Rasa
anak tika seneng napentan. Seneng Kak Mas. Ma pas tai beki boleh bina. Beni carana nabi ni boleh Kak Mas. Nabi ni boleh mun tika tak bisa di anak di Mas. Tak bisa ngandung tika. Demak. Andi anak beremak. Jarak ancar Kak Mas. Jarak ancar. Ateten kaula Kak Mas. Cekinaten kaula Kak Mas. Wajana kaula matara apa cekinaten kaula Kak Mas. Bisa ini yang Panjenengan tak niser dengan kaula Kak Mas. tika kita bisa. Karang maraten ten kaula sebaremah Kak Mas. Kaula jak dinangireng ten kaula jak mate odi apolongan sareng panjenengan Kak Mas. Kaula jak dina Kak Mas. Kak Mas, Beki tak beki deh Mas. tak eboki Kak Mas. Beki tak beki. Tak eboki Kak Mas. Ongkuan. Ongkuan Kak Mas. Pokoknya boleh beki abine dek Mas. Tika minta anak apa bu itu rodo pun boleh ki. Tak eboki Kak Mas panjenengan kentong anak ate ten kaula Kak Mas. Ten kaula matara aodi dok panjenengan Kak Mas. Ina, Celem Kak Mas. beki na sayang. Napi tika tak norok bunga sama pambule pas andi keturunan reng ratin ki. Ten kaula terus keturunan sang panjenengan Kak Mas. Mun tika tak bisa ngandung. Andi anak bandula dek emak. Rasa ancur. Rasa ancur Kak Mas. Golek naten kaula reng ganteng. Kita saking salah natika kalero natika. Ya sing apa lagi. Katepan esek tak bangok raja nembai Kak Mas. Rasa odi kan kaula pun tak kuat Kak Mas. Cuma bagian adik melas salah jangan
tika kalau keluar dari itu. Tak soka pula. Dan kaulah liser dek panjenengan Kak Mas. Tidak gendek. Kira apa? Tika tak maki pula. Kangku hingga ani kebula abine boleh dek mas. Tika soro keluar pun tak bisa keluar. Nggak dikoboi. Dan kaulah jadi Mulai saat saya nonton Tika benian di bula beni bili bula tidak gendek. Kak Mas.